Malta hi ppreparata għall-Presidenza u fis-sitt xhur il-Presidenza mhux biss se titratta temi li huma mitluba minnha imma anki temi oħra li jistgħu jqumu fi żmien li ġej. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa mal-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Unjoni Ewropea li ġie għal żjara ta' jumejn f'pajjiżna. Kumitat għal il-Prim Ministru li jservi ta' pont bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Min-naħa tiegħu Dassi spjega kif Malta Miexja Fid-Direzzjoni T-Tajba u sejra ħafna aħjar minn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Malta is clearly doing much better than a number of other EU member states. So I'd say that Malta is going in the right direction. Social dialogue is effective. The economy is looking good. Unemployment is relatively low, and that is clearly not the case in other parts of Europe. Tenna li fil-waqt li pajjiżi oħra fih dan l-Unjoni Ewropea proponew miżuri ta' austerità, Malta kienet l-eċċezzjoni anke fid-dawl tal-budget li ġie ppreżentat ġimagħtejn ilu. I'd say that Malta is an exception. Unfortunately, across the EU, what is being pushed forward, proposed, is in fact austerity measures, and that's clearly not the case in Malta. Malta has chosen a different path, and I'd say that on the basis of this hike in pensions and to a certain extent in wages, what the authorities in Malta are trying to do is to give a boost to domestic consumption, which is necessary, obviously, to secure domestic growth and to bring about and afford people a decent standard of living. Sadan it-tant f'laqgħa mal-Ministru għad-Dialogu Soċjali Elena Dalli faħħal il-membri Maltin tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżentaw firxa wiesa ta' interessi kemm ekonomiċi kif ukoll soċjali.